Lasoni memuliati madi tuhatta. Lasruhatta di bagasatikyon di nang manguruk kita. Ima ya na komuna naung gabi hilanami jalaburu nami naung gabi paromay muna. Laos nunga roha mo karajani amang buru nami. Pasangapok kami marhite-hite juhud na marsaudara tulu-tulu si panganon. Amang buru na burju asa sarupa matutuna kok ngado tua na. Di baga seperti kiano nak kamang burku na burju na buru nami disodo kami ima marga si aturi ima hula-hula muna di baga satikyon. Laos ditikyo di bawah kami do deke nagajang deke namok-mok deke si budur-udur. Langsung matong pita-pita nami itu amatan namar tua di bata. Satu juluan nerion di hamu salu namang boru nami gajang mau berumuna jala toko di bagasan ai pason. Jala saudura mahamu tululuk do tutaruan. Jala mang boru na burju do naporku. Si panganon na binuan nami on. Gabi si panganon na to hai pason mau diak ka pamatang muna. Mau tuk sono penabu di bawah kami. Di hamu pa boron nami saluna. Dohoron nami ma titin na tinopa hodong bain les di rumah. O tiik susadia na budi pasahata di bakti nyonon tuhatta di batama namangkuhi pasahuna. Jadi tazalang mak